kandi ikuye mu ijuru, ikuye mu isi, ikuye munsi y'isi, ikuye mu migabane yose, ikuye mu ngeri zose, kuko hari ubwo umuntu baje bavuga ngo arashoboye ariko ugasanga ni muri domaine aha, yaje mu yindi domaine bati nta muntu murimo. Imana ikuye muri domaine zose. Imana ishimwe. Ndagira ngo dukomeze twige ijambo ry'Imana riduha imbaraga. Yesu ageze BETHESDA hariya yasanze abarwayi baba mu mabaraza ngahe harya bibukara angahera iko mubivuga nk'abatinye. Amabaraza 5 yari yuzuye abarwayi, siko bivuga bashumba. Ariko ahageze hakaba umuntu umwe wahatinze cyane ku bandi. Nja nibaza ukuntu uwo muntu yahatinze kandi yasobanuye ko impamvu suko indwara ye itakizwa n'amazi n'amarayika bamanutse. Ariko avuga ko ikibazo yabuze umuntu. Hari igihe umuntu abura umuntu. Gukira kwari kombinezo y'ibintu bibiri, yari amazi yihinduriza ruko marayika amanutse, nta rundi rushinge. Kandi ibyo byabaga kenshi abantu bagakira. We rero kondisiyo zimukiza zariho ariko abura umuntu. Uyu mugabo yabonye umuzana mugezaho ariko abura umurwaza. Bija bishika ko abantu b'Imana kenshi n'abavuga butumwa tugenda tugakurura abantu tukabinjiza tukabicaza hariya bikarangira ntibinjire mu kidendezi. Sikyo ngiye kuvuga gusa nagitekereje ndimo nsoma ijambo ry'Imana. Ari amabaraza yarimo kategori z'abantu batandukanye bashobora kuba bari na hano muri ritorero rifite ririya zina. Kategori ya mbere, kuko Yesu yaje mu mateka ya Bibiliya yaje mu gihe cya 6 nyuma y'ibihe 5 bimeze nk'amabaraza 5. Hari igisi yabayeho itagira ishusho, sans forme. Icyo gihe n'igihe ubuzima bw'umuntu bubaho adafite ishusho, atazi umuhamagaro, atazi icyo akora. Ese ubungira ihe mbano, ese Imana ishaka wiki n'umushumba ko atarampanurira, ko Imana itarambwira. Ese ubuje muri korale ukabaho nta shusho. Iyo rero turi mu gihe cyo gusenga, umwuka akamanuka aje atanga ishusho. Kimwe mu byo twavuze, kwiyiriza bimara bikura umuntu muri confusion, mu rujijo, bikaguha umuyoboro. Iyo umwuka ataraza ku muntu agira amashusho amwe atari n'ay'abantu. Uzabisome muri Bibiliya. Nebukadineza umwami arota igiti, arota inzozi ziri mu igiti. Umuhanuzi ngo aje kumusobanurira aramubwira ngo icyo giti ni wowe. Ibaza umuntu n'igiti ntasano tugirana. Iyo utaragira ishusho muri ririya baraza rya mbere, muri Rukabiza bivuga ngo Herode wari guverineri ngo yatumye kuri Yesu ngo sibyarimo gukora nibiki. Ako kavuyo wazanye muri Yerusalemu nagaki atuma niki autorité, naho ntazi ko ari matumira kuri autorité des autorités. Yesu ngo arahindukira aramureba, abona umwuka nduramu ishusho, aracyari formless, sans forme. Ndiyasubiza ngo mugende mumubwira, aravuga ngo mugende mubwira iyo ngunzu. Ingunzu ni kategori y'imbwebwe n'imbwa, n'ibikuza n'ibikuzine byose ni famille imwe. Kubera iki ntabwo umwuka aramuha forme, kiracyari ikintu kiraho. Ibaraza rya mbere ribamwe abantu bataragira forme. Ibaraza rya kabiri ni igihe cya kabiri cy'inyigisho za Bibiliya bazabita ngo ni igihe cya conscience, igihe cya Kaini, igihe Imana idafatira ku gakanu ariko ikakubwira ngo umutima nama wawe Kaini we Satani kwara kugendaho ngo wice mwene nyoko, please hayagarareho kandi uzamunesha. Iki ni igihe conscience z'abantu bazababaho zikaba weak. Umuntu akananirwa gufata umwanzuro w'umutima nama we
ngo arinze abaza guhanura. Nta muhanuzi Imana izagutumaho uruta conscience yawe. Igihe cya gatatu ni ibaraza ryarimo igihe cya utawala wa wanadamu, igihe abantu bari bashatse kuzamuka, igihe cya Nimrodi abaza amateka. Igihe cya kane nihuta, ibaraza ririmo amasezerano, n'igihe cya Aburahamu. Aha benshi aha bafite amasezerano amaze imyaka. Umuntu akibaza niki cyabuti, niki gituma Imana ko yabivuze ikabivugira mu bantu batandukanye, none se bose baribeshe. Ubu dufite ibirarane by'amasezerano muri twe. Ndabeshe? Ariko umuririmbyi yaravuze ngo ipfa kuba ariyo yabivuze. Ipfa kuba ari, hari n'uwavuze ngo hari ubwo Imana ngo ishobora guteshuka ngo ikavuga nishaka iba ariyo yateshutse. Guteshuka kwayo kuraruta ubwenge bwawe. Imana ni imfura, kandi abanyarwanda baje bavuga ngo umugabo yishura ico yavuze kuruta ico yariye. Ico yakubwiye ipfa kuba ariyo yakivuze. Amasezerano atunyuza mu bizamini. Iyo tukiri muri partielle abanyeshuri barabizi. Examen za mbere bita partielle ziba zoroshe, synthèse bikomeye. Iyo ibigeragezo bigiye kukwinjiza mu masezerano, ibizamini vya nyuma neza bizakubwira ngo bigiye gushoboka. Ibigeragezo bigere wawe mu rugo. Iyo bikiri kuririya, bikiri za Kamonyi, mu bantu mudafitanye amasano ni partielle. Ariko yinje gusohoza neza ubuhanuzi bwayo n'isezerano, birakwinjirana bikagera ku mugore wawe, ku mugabo wawe, ku mwana wawe, ku mukolege wawe, uti noneho biracitse. Iyo bigeze aho uzuvuga ngo biratunganye. Yosefu yari yarambaye ikanzu zigera kuri zitatu. Ikanzu ya mbere yambitswe na se y'urukundo. Bukeye bene se baje kumugambanira, ico bamwambuye cya mbere ni ya kanzu ya se. Ibyo wambitswe n'abantu abandi bazabikwambura, ariko ibyo wambitswe n'Imana, Imana imwambika amasezerano, isa mwambika ikanzu. Ngo baje kumwambura, bamwambura ikanzu, bananirwa kumukuraho amasezerano. Baramufata baramugambanira, bamuta mu mwobo, basigarana ikoti ryase, ariko jana amasezerano. Ngo baje kumugurisha, bamugurisha batazi ko bamugurishiranye amasezerano. Ngira ngo bari kuzamura amafaranga, kuko bari kuvuga bati tugurishije umuntu urimo n'ubwami, urimo amasezerano. Bo bagurisha housing, bibagirwa ko arimo n'amasezerano. N'abamuguze bagura amasezerano batayazi. Mbagere kwa Potifari, bamwambika ikanzu ryo mu gikoni, naryo riza riri inyuma y'amasezerano. Muka Potifari ngo ashake kumugerageza, ngo afata ikanzu. Yosefu ati ni rya papa nararire kwesi ni ryuzuye imziro, aratakira bucafu. Ubu hari abantu benshi bahaye bishwa n'amakoti yo mu gikoni. Mu gikoni haramara abantu abakozi b'Imana. Mu gikoni ntiyameze neza. Ubwo ndavuga uko bambwira, nditwara uko mbonye. Ibikoni yaravuze ngo nje wambuwe ikoti rya papa, ngaceceka. Kanswiri ryo mu gikoni bakiyana bucafu. Ngiye muri gereza ariko ndacambaye ikoti ry'amasezerano. Ngwagere muri gereza bamwambika rose, ariko nayo bayimwambikira ku masezerano batabizi. Hallelujah! Imana yakwambitse, don't worry, tuza, ceceka, hakuna shida. Ibindi byose bashobora kuzabigukuraho, ariko Imana yakwambitse haba wezi. Amasezerano dufitanye n'Imana. Iki gihe cyo gusenga twiyiriza, umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo nico gihe cyo kwegera Imana tudatinya. Nimba hari periode yo gutinyuka Imana, kuyitinyuka kutari kwisuzugura, kuyitinyuka, umwanditsi aravuga ngo iki gihe ngo twegere intebe y'ubuntu tudatinya, turakataza sans complexe. Iki nico gihe Musa amaze kwiyiriza, nibwo yacyasha Imana. Iki ni gihe dushobora gucyaha Imana. Imana iravuga ngo ngiye kubarimbura. Musa aravuga ngo uvuze gute? Imana ngo ngiye kubarimbura. Ngo wosubiramo, ariko hari na Musa ngo kwarasubirisha mu Imana biterwa na confidence. Ngo uvuze iki? Ati ngiye kubarimbura. Ngo sindimo kumva Imana. Uvuze ute?
ngo ngiye kubarimbura. Musa arayireba ngo hanyuma ubwo ni save yawe ugiye kudevelopa, ni save ugiye kugira ngari ko bakuye mu gihugu nguje kubikira mu butayu, hanyuma wunguka iki? Nimba barimbura mperaho. Ariko urumva confidence yabwiza Imana izi ziterwa nuko waraye, naho waraye, nuko wararanye nayo, nuko mwaraye muvuganye. C'est l'opportunité, c'est l'occasion. Nigihe tuba turi imbere y'Imana tudafite ubwoba, tudafite igifuka, tudafite igishika, twumva turi imbere y'Imana nk'abakozi b'Imana. Reka dusome amagambo turi buvuge, naringiye gutinda tutarasoma. Ezra ibice 8:31 noneho umuvyeyi wacu Reverend nadufashe nubundi. Ibice 8:31 ubundi araturebera igitabo cy'ingoma, ingoma za kabiri ibice 23 ugeze kuri 5. Ezra 8:31. Yego. Bukeye ku munsi wa 12 w'ukwezi kwa mbere duhaguruka ku mugezi Ahava, duhaguruka kuri wa mugezi twari twaragiye tuje Yerusalemu. Ukuboko kw'Imana yacu kuba kuri twe, idukiza amaboko y'ababisha n'abaduciriraga n'abaduciriye ibico mu nzira. Imana iguha umugisha. Ingoma za kabiri 20:3 dore kugeze ku wa 5. Chronic ibice 20:3 tugeze ku wa 5. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Yego. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'abayuda n'Aberusalemu, yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya, arasenga ati, Uwiteka Mana ya sogokuruza bacu, ese si we Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga. Simbuka 13 ugeze ku 15. Nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yehazayeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'umulewi wo muri bene Asafu, aho yari ari hagati mu iteraniro. Aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese namwe abaturage b'i Yerusalemu mwe, nawe mwami Yehoshafati, uku ni ko Uwiteka avuze, mwitinya mwe kurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Amen. Imana iguha umugisha muvyeyi wacu. Ejo twavuze amagambo avuga ko Ezra amaze kugira umuhamagaro wo kuja kubaka, akaja ku mwami akabona ibisabwa. Umwami agakoresha fundraising, ibikomangoma byose akavuga ngo mutwerere aba bantu mwese mubashigikire. Babaha umutungo mwinshi sinashatse kuwuvuga, uzabisome. Ezra bageze kuri Ahava, intelligence ze zimenya ko hari adui w'abatezi. Bamwe bateze zambush, abandi bafite uko bapanze ngo babagirire nabi kugira ngo babambure iyo mitungo bari bafite. Ezra za gusanga departement zose yarakwiriye gukoramo yazikozemo neza, ariko ntiyigeze atekereza ibyo ngo afate abasore biwe nibura abaforume mu gisirikare. Nta n'igihugu cyari kimuri inyuma yari afite ngo atekereza abamercenaire, kuko ngo abwira umwami yari yaramubwiye ngo ukuboko kwishobora byose kw'Imana ngo kuri kumwe natwe. Noneho bamubwiye bati hari imbere birasa nabi, twaravuze ngo wagira isoni, niko Bibiliya yavuze, ngo zo kugaruka ngo abwire umwami ngo mpa abasirikare, birasa naho kwa kuboko mwazumvise. Agira isoni zo kwivamo, agira isoni zo kwivuguruza, agira isoni zo kuvuga ko kuboko kutagishoboye yari yavuze ko gushoboye. Ariko aravuga ngo ku kuboko rero kw'Imana uburyo ndi bugukoreshe
uburyo ari inju guha komandema, uburyo ari inju gutegeka, uburyo ari inju bakomanda kukaba nk'ingabo zanje, nuko tuja mu masengesho yo kwiyiriza yicaza abantu barasenga. Aho mushumba adusomeye naha ku munsi ngo wa 12 Imana irababwira ngo numvise gusenga, kandi icyo basengeraga twari twagisomye ngo kwari ukwicisha bugufi cyane, guca bugufi kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Wane icya kabiri kwari ukuyoboza inzira no kugira ngo Imana ibarangire uko bagenda aho baja, kugira ngo bave muri confusion imbere nibabona izindi nzira. Icya gatatu ngo bashakaga umutekano w'ibintu byabo n'abantu n'abana n'abagore. Imana iravuga ngo ibyo byose ndabyemeye, nimugende muzahuruka, muzagerayo, muzubaka, ndabemereye. Kandi koko aho tuhatambuke niko byagenze. Iyo usomye izi nkuru ugakomeza n'ibirebire kugeza Ezra arimo yubaka inzu y'Imana, Imana ishimwe cyane, uje usanga source fondation yari yaravuye muri ya masengesho yabo yo kwiyiriza. Masengesho ni ikintu gikomeye mw'abantu. Amasengesho ni ikintu gikomeye. Amasengesho ni ikintu gikomeye. Buri indangagaciro zose z'ubukristo ntayoroshe. Indangagaciro umushumba yari kuvuga ku maraso, iyo bayavuze mba numva bibaye ukundi. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu niyo yonyine yabaye iciru gihoraho. Iciru muracumva harya iyo umuntu yakoze amakosa bakamuca iciru, ni amandi horaho. Ubundi bindi byiru abantu batanga ubitanga chaque fois wakoze icyaha, bakavuga ngo wakoze irikosa atanga iciru. Ariko imyaka 2 nishira ugakora irindi, ntabwo icyo ciru kizabarwa, uzatanga ikindi. Iciru kiri permanent gihoraho ni amaraso ya Yesu. Ntabwo Yesu apfa buri munsi, ariko nta nubwo amaraso ye yakamye, nta nubwo yashize imbaraga. Imana ishimwe cyane. Abantu barasenga bariyiriza, abantu baba imbere y'Imana, abantu bashaka mu maso y'Imana. Nanone tubivuge, turaza kureba n'imbogamizi obstacles zija ziba mu kwiyiriza. Ntabwo kwiyiriza ari ishyamba tuja guhishamwa amafuti n'ibyaha, ngo uvuga ngo ubwo nakoze ibyaha birasimburwa nuko niyiriza. Ubwo nukwangiza umubiri wawe gusa. Hari uburyo ugomba kumera ugiye kwiyiriza, hari uko ugomba yego tugira assurance twahawe agakiza, ariko assurance tije kuraho contravention. Siko bimeze se? Abafite imodoka ndimubizi, ufite amassurance yose akwiye, yego, ariko nta guca imbere ya polisi ngo utwara kushaka uzugera abantu imigere yo kubagonga, ngo niba kubaza batutwari na butari konfite assurance zirara mu nzu zombi na contravention. Nubwo dufite assurance, ntabwo twahamagariwe kwitwara uko dushaka. Pawulo yabwiye Tito ijambo, mbabarira uryumve nushaka ntuyumve. Aravuga ngo ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwagize gute, ariko ngo buza butugira gute? Then follow me. Ubuntu buza bugira gute? Butwigisha. Ubwo butwigisha rero ubuntu ni professor, bugira amasirabisi 5 buza butwigisha. Kuryo mwarimu muvuga mu kigo ngo yigisha imibare, yigisha shimi, yigisha geography, bugira amasomo 5. Irya mbere butwigisha ngo kureka kutubaha Imana. Sirabise ya mbere itwigisha ibyo tureka. Ni ya kabiri butwigisha kureka kutubaha Imana. Kandi rero iyo ari mwarimu, iyo umuntu bavuze ngo ni mwarimu ukaba waragize amahirwe kwiga, ntibirasobanura kubona diplome upasa par les examens.
none se abantu bose bize mu ishuri bararangije hari abo byanze byapfiriye he ni mu bizamini suko bigenda ubwo umuntu butwigisha kuba buhari ari mwarimu ubwo rero dufite amahirwe yo kubona certificate y'ubugingo ariko before ubwo ari mwarimu dukora test bukareba ko twubaha Imana silabisi ivuga ngo butwigisha kureka kutubaha Imana day butwigisha kwirindira ari ry'ibyisi iyo ni yindi silabisi ubisome hariya nama silabisi 5 rero kuba ubuntu buhari ntabwo bivuga ngo dukora icyo dushaka ahubwo dukora icyo buntu mwarimu ashaka abanyeshuri bubaha mukora uko umwarimu ashaka hari nubwo babwira ngo nimuhaguruka dusohoke mutazi icyo agiye kubigisha mugasohoka yavuga ngo nimwicare mukicara buntu ni intumwa y'Imana ariko ni profesa kandi ijuru kumutuma ryari rimwizeye ntabwo afite amasertifika yo gutagaguza yitwa ubugingo abutanga sur condition dutambuke umwami witwa Yehoshafati w'abayuda ngo bamubwira ko abi Moabu n'Abamoni n'abi ku misozi Siriya Isayiri ngo bagize inama yo kumutera uzi igihugu kimwe guterwa n'ibihugu bitatu ko biremereye aba bagabo baje bantangaza kandi barwanye intambara nyinshi ariko ndibahaga agaciro training za gisirikare nk'ivyo gusenga urumva priority ya mbere kwa rukurekirita urubyiruko rwinshi bakajaga ko n'ahandi hiwabo hitwa huko bakaforuma abasore ngo bamaze gutugatuga amarembo abantu bati ibitero byaje nguko bavuga bati bwezi bari kumuhima abandi ndi batayozi ku gisozi ngo hamagara abantu ngo nimuze dusenge hanyuma twigirize what kind n'ubwoko ki kwiyo birwana none ndiyarekera uko barasenga Imana irabahumuriza ngo abwira abaririmbyi ngo nibaje imbere c'est une anomalie totale waza gutega ambushe ukazana radio ugafungura volume ngo nibajana abaririmbyi gusa iyi miririmbire iyi worship yabaye uyu munsi hari uko nje nitekereza kuko nkundiza inyigisho zo kuramya no guhimbaza buriya abaririmbyi bo baravyumva cyane ariko n'abandi benshi bakuze bararirimbye mu makorari n'amaministeri n'ibindi byo kuririmba zirya geste baje bakora ha buriya ndibakababeshe ngo n'umwuka ubikoze byose ivyinshi nivyo baba baraye bapanze uzaje imbere y'indirimbo siko se bimeze uzabekinga ndabeshe se indirimbo uko bazayiririmba danse ushoboye kuzaje imbere abandi bagafollowinga bagakurikira yaje uruhande kugira ngo bose bamurebereho biriya barategura kandi si ikosa biriya rero abaheburayo kuko indirimbo za Dawidi yari umuririmbyi w'igitangaza babyitaga ngo ni toda system ya toda ni system administrative iri arrange ariko bamara gushika natwe bija biba ni wacu na hano narabibonye umunsi twari kumwe n'abaririmbyi umunsi hano twenyine ndabibona hakabaho bashika ubwiza bw'Imana bwaza hakazamwa akavuyo gatagatifu ukabona abana umwana umwe akubisinda hasi araryamye ariko araboroga korari ntiyigeze itegura uzo kubitinda hasi tibigeze bategura uzarira tibigeze bategura uzavuga ku ndimi hari byo baba bateguye iyo niyo bitaga ngo ni ranana system ranana iyo yazaga toda babaga bayigisha inyuma n'umuyobozi wa korari akanyurwa na bishop akanyurwa tugezaho afande roho mutakatifu yaje nimureke twumva iby'Imana abagabo rero ngo bagiye kuririmba ikorari ya Yehoshafati ntabwo nkeka ko baririmbye muri toda buzuye imbaraga baje muri ranana ngo bagenda bavuga ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza ngo kuko imbabazi ze zihora Uwiteka ryose za ndirimbo umva impact zagize
Abafaransa baza bavuga ngo pour mieux régner il faut diviser. Mwese mwabaye abongereza turashize. Kugira ngo uyobora abantu ngo bacamo ibiki. Siko baje bavuga abakibuka igifaransa. Muri za ndirimbo kandi urumva ntizihaye zivuga abamoni, ntizivuga imowabu, ntizivuga abami babo, ko baravuga ngo ni mushima Uwiteka, ngo kuko ari mwiza, ngo nimbabazi ze zihora Uwiteka. Uri kurumva ibintu bifitanye isano nari ya mami yabateye. Ariko ngo hamanuka umwuka wa division, ngo ushikubwira abamoni nabi mowabu, ngo urababwira ngo uko abantu b'Isirayeli turi kumwe ariko tutari kumwe. Ati aba bantu sinzi tubizeye. Ikikwere gukorwa cyambere tubarangize, ngo babivutamo. Barabanza ba elimina bo ngabo iryo tsinda rivaho. Ngo bamare gusigara nibo bari bafite ubucuti, abandi nabo bari muri ranana bari muraya, ngo umwami w'abamoni ataba abantu nubwo turi kumwe njewe nzambona tutabashira amakenga. Ejo mwobona tutabatanze bazadutanga, nabo ngo basubiranamo. Imirambo yayo magurupu atatu ngo ibaho ngaho yakorari ngo niyo yaserutse nta SMG, ngo baraza basanga imirambo y'amatsinda atatu, ngo batangira gusahura imitungo bari bafite, ngo bamara iminsi 3 bahaye bayisahura. Ariko ikiniki impact yo kuba imbere y'Imana twigirije. Hari ubutware bw'umwijima utazapiya kuko wazanye intwaro, udashobora gupiya kuko uri bishop, ariko ushobora gupiya kuko wagiye muri ranana ukaja mu mbaraga z'amasengesho z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Yehoshafati atsinda urugamba kubera gusenga no kwigiriza abantu ngo barasenga. Ikibazo rero kikaza, ariko Isaya yaje kukibonera igisubizo, ngo ni gute dushobora kwiyiriza rimwe na rimwe tugasanga turi kwangiza umubiri. We destroy our bodies, turiko turiyonona titugira ikivamo. Reverend wadusomera nanone 58 Yesaya. Twumva impamvu ishobora gutuma dusenga ariko rimwe na rimwe bikanga. Mirongo 58 uhere kuri 5. Yesaya 58 ku murongo wa 5. Witonda rwose kugira ngo tuzumve twese. Ugira ngo kwiriza ubusa nshima kumeze gutyo. Ugira ngo kwiriza ubusa nshima kumeze gutyo. Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira akaryama mu ivu. Ibyo nibyo wita kwiriza ubusa umunsi Uwiteka yishimira? Ahubwo kwiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu. Imana iguhe umugisha mubyeyi. Amen. Nimureke rero twinjire muri iki ngiki. Kwiyiriza twaravuze ngo ni ukubabaza umubiri. Muri 96 hari ahantu twari abanyeshuri tugira ikibazo. Noneho tugira ikibazo kijanye n'akarere, intambara yari ahantu ababyeyi bacu bari ibintu nk'ibyo. Abagakomokamo turavuga tuti dusenge, dusenge, urumva nyine urumva. Noneho umuntu umwe aravuga ati kandi ko dusenga nimureke tugire nka kurya kwinine widutegeke abantu bose biyirize. Okay. Kuko abantu bari sensible kuri ico kibazo, n'udakijijwe yumvaga yakwiyiriza. Umugabo umwe aradusanga twiganaga ati nje muzi ko ndakijijwe kandi iby'Imana mwe musenge, mwe musanzwe musenga, ubuse ndatangira sinzi A na B. Ariko ibyo kwiyiriza rero kumbwira ngo nirwe ntari y'umuceri n'ibishimbo
buri mbirya gake n'ubundi singira umwanya. Ariko ikintu kingora mu buzima ntokwirirwa ndakoze, sinokwirirwa ntanywa itabi. Ati ngiye gufunga itabi, ati ndafunga itabi kuko niho naba mbabaje umubiri maximum. Ati naho umuceri nababwira ni kangahe ndawurya. Bamwe batoya batitabi ni ripagani, ndabaza ariko n'umuceri si umukristo. Umuceri se wavuye mu ijuru. Niba ari cyo gishobora kumufera sufriri, tini mureka agirwa atari nyoye. Icyo ngendereye aha, igihe cyo kwiyiriza narakibabwiye ejo ngo ni igihe cya VIP yawe n'Imana. Oubliez les autres. Daniel baramubwiye ngo dokima zabaye sinye, ngo ejo uzatabwa mu ntare. Tiyahamagara Saduraka kandi nibo bari inshuti, ngo ababwira ati muze dutaramira iwanje, muze byacitse, muze. Birizivuga ngo akomeza gusenga wenyine ngo kuko yarasanzwe. Tiyahungabanye, tiyongeye umuvuduko, tiyagabanije kuko yarasanzwe. Iki ni igihe cyo kubana n'Imana. Kwiyiriza Imana ishaka rero nuko tuva mu bandi bantu n'amagambo tuvuga abandi, nuko tuva mu magambo y'urugomo n'urugambo. Uzi kwiyiriza ndiwiriranwe Pawulo, ukiriranwe Simoni wo muri atelier. Niba yarahejeje amadirisha yawe buretse uzayamubaza nyuma. Kwiyiriza si okaziyo yo guhura ngo tuvuga abandi, si okaziyo yo kuja mu by'abandi. Kandi buriya abakristo barabigira, mumbabarire kubivuga. Nigeze mbona bashu umuntu ansanga muri ofisi, pasiteri turagukunda cyane ndimana ishimwe, atari ko hari akabazo dufite. Ati hari umuntu umwe w'umudiyakoni tujya tubona munamuha kuyobora amateraniro, ariko hari ubuhamya butari bwiza, hari amakuru hanze bavuga sinzi kuyazi, ndi ntayo nzi. Ati okay, sinje kuyavuga uzayakurikirana, ariko nasaba ko ubigenzura ukabumuhagaritse. Ndi sawa nturakoze genda. Bukeye abona sinabihaye agaciro, aragaruka ati se ijya message uribuka imessage nakubwiye? Ntindayibuka. Hatari ko twakubahaga byagenze gute? Umuntu barakubwira ko umuntu afite amakosa ukamuryamaho, tunagira enquête tabiki. Ndamureba mu maso, buryo bushumba busaba ubwenge hafi kuruta umwuka. Ndamubwira nti umbabarire naratinze, nti ngiye kwihutisha izi dossier nti kukwibaye ya gatatu. Hati zitatu zose nti ati yihe yindi? Nti hariho n'iyindi yawe. Nti niyo wundi muntu. Nti hari nini yawe bambwiye niyo wundi niyo nzaniye, tubwo ngiye kuzahamagara aba pasiteri. Ati yanje nti ati genda gute? Toya ndivyo bireke ndi n'inju yifite. Atari ko atereka ngende, atari kumenye ko hanze hari n'abantu basigaye babeshera abandi. Kuko haje mwiye hari abantu basigaye babeshera abandi. Ariko w'ibyo yavuze mbifate ngukuri kw'Imana ngaho toba muri abo babeshera abandi. Hari igihe rero tugira ngo abantu nituguma kuvuga abantu nimuje mureka abantu Imana ibagira mu biganza. Burya ndi tunabazi mwoka byaramwe. Hari umuririmbyi wa DAY4 waririmbye ngo rega hari nubwo tumenye aho bacumuriye ngo ndi tumenye aho bihaniye. Ivyo bizwi n'Imana. Umwanya wo gusenga ndi tugatwarwa n'ivyo abandi. Hagarare ku izamu yawe. Yehoshafati aravuga ngo nimuze dusenge, ababa aduyi ko ari batatu sinzi uko bizagenda, ariko iconzi uko bizagenda ni kwiza. Iyo dusenga tuba twiteguye ibyisa, kandi Imana ije dusubiza. Ni ukuri Imana izishaka ikabonwa yeme, ijibona kandi ijivuga. Hari akunda abantu basigaye bavuga ngo ubu ngo hari abantu basigaye babesha ngo bigize abahanuzi b'ibinyoma. Kubaho k'umuhanuzi w'ibinyoma ntibikuraho abahanuzi b'ukuri. Hari abagaragu b'Imana basenga Imana ikababwira. Siko bimeze? Ntakabe wa mukobwa umwe niba hari umushumba wagize amafuti wivuga ngo nabashumba bose. Njambwira abantu nkababwira ngo njewe nja ndeba inimero Imana yampamagayeho. Abasore muzi by'umupira cyane, ekipi zibimwe ikambara tenima yimwe, nimba ari ubururu bakambara kumwe, baje gukina Burayi bakagenda mu ndege imwe. Siko bije bigenda bagapanga hoteli imwe. Hari uzushikakaje kwa Nyirasenge
bose ni hamwe ariko bakagira nimero zidasa. Umwe muri equipe witwa gardien azafata umupira n'amaboko yombi intoki 10, ikibuga cyose kigakoma amashi, bakanamuhemba batura umukinyi mwiza. Undi utari gardien umupira wakora kugahera gusa izindi 9 zitamenye ayo makuru, bagasifura ngo nibamuhane ngo yawukoze. Nukuvuga ngo hari nimero itemera. Niba hari umupasiteri ukora uko, wenda iyo ni nimero ye, jewe mfite yanje, kandi iyo yanje irambwira ngo reba reba, sinaguhamagaye ngo wigane naka na naka na naka na naka, reba gera ikirenge mu cya Kristo. Reba uko Yesu yagize, nushaka uzonanirwa kuvyuzuza, ariko uzuhuza guri kuvuga uti ndananiwe ariko ndi mu nzira aho Yesu yanyuze. Yesu afite icyo dushakira gikomeye kuruta icyo twe tumushakira. Erego aradukeneye kuruta uko tumukeneye. None se ndiya dupfiriye twari twamupfira? Abantu njya numva abahungu nguye babeshana n'abakobwa bamwe muri bo ariko si bose. Ngo kubona ngo naragupfiriye, none se warazutse. Wamupfiriye ute kandi uri kumubwira? Hafuye umwe wadupfiriye ni Yesu. Nuwo niwe wadupfiriye, abandi muze mugarukira hafi, wenda uvuga uti nza numva ngukunza ariko ibyo gupfa bireke. Hafuye umwe ndi hafuye babiri. Kandi urupfu rwe rwemewe n'Imana, rurategurwa, Imana irabyemera. Kandi ndimukaze mugira ngo Yesu yapfiriye Mase, yapfiriye wowe. Habe naho isi yose yajaga gukiranuka, hagasigara Salomo jenyine muri gahunda y'Imana, Yesu yari kuza kubwanje. Uza wumva kutagendeye mu kigari cya bishope, wari ku rutonde rw'abatuma Yesu apfa. Numara kumva ko gaciro, ijuru rikamenya ngo hari umuntu watanzwe mu ijuru. Oh, haleluya! Ese yewe we, uzi ko hari ubwo ijuru ryagukeneye kuruta uko rikeneye Yesu? Ça c'est vrai. Iyo ugiye kugura ikoti cyangwa ishati ku isoko, uba ufite amafaranga, ariko uba ufite bezo y'ikoti kuruta ifaranga. Kuko iyo ukenera ifaranga wari kuzigumana. Impamvu utanga amafaranga, uba ufite ubukene bw'ikoti kurenza ubw'amafaranga. Hari igihe ijuru ryatanze Yesu, mbese ijuru ryanyoteye abantu kuruta Yesu. Ni nako Yesu yavuze ubwe, aravuga ngo filozofi irimo ngo igituma data nkunda. Ntiyavuga ngo igituma data nkunda nuko nza nkiza abarwayi, igituma data nkunda nuko nzura Lazaro, sivyo. Ndiyanavuze ngo igituma data nkunda nuko ndi umwana we, nayo yari impamvu ihagije. Aravuga ngo ariko akantu namwicishije papa ni kabwe, ngo nuko je tamzure have been able n'abaye capable gutanga ubugingo bwanje k'igishoro, ndongera ndaburekipera. This business umuntu azatanga miliyoni ari umucuruzi agamije 2, yatanga 5 akeneye mu yindi, siko bigenda. Yesu yashoye ubuzima. Pawulo aravuga ngo abushora ari kinege ngo azukana na bene se beshi. Burya Imana tureba turi mu nyungu z'urupfu rwa Yesu, kandi abacuruzi baraha muremeranye nanje. Inyungu ziryoha kuruta kapitali kandi ari yondo. Kubera iki kapitali yayisanganywe nashoye miliyoni 10 nungutse 3, suko bimeze. Ize 3 nizo zazituma usubira ukajayo. Suko uzuzireba zikenda kukurutira 10 kubera iki ni entere. Ijuru rirevye umuntu bakavuga ngo dore entere, dore abavutse mu maraso, dore abavutse, dore abavutse. Wari wabona umuvyeyi wabavyaye hari asashka, uzuca muri gari huzuye abantu udahaye ureba, tuzi ufite intoki ndende na ngufi, ariko wapfa gushika ku kana kavutse ukazureba n'udutoki, ukaza warebye n'udutwi, ukaza wakitegereje le nouveau né mu bwami bw'Imana. Bagira amatsiko bo kubona generation yacu. Rero gusenga ntikukabe ubutabazi. Ngiye gusoza. Gusenga ntikukabe okazi y'ubutabazi. Twarwaje akazi kashize, batwirukanye mu icumbi, umwana araremze,
twabuze minervale, stoke y'imiceri yashize. Imana ntitukayisenge nk'ubutabazi. Njambwira abantu ngo Yesu si ambulance. Ambulance ni iziza mu rugo byakomeye. Hari wabona ambulance mu ruvuga ngo ni umubyara we waje kumusura n'amahoro. Iyo ambulance iparitse ahantu uzuvuga uti nubwo ntaza amakuru si meza. Yesu si ambulance yo kuzaziza ruko byacitse, ahubwo gusenga ubuzima. Ubuzima ubukristo ubuzima. Ubukristo si fonction. Njambwira abantu ngo ubukristo ndibuja bugirwa. Ubukristo burababwa. Ça n'est pas avoir, c'est être. Ce que je suis ndawo gihindura. Ariko ce que je wo kinambura. Wo nambura imodoka, wo nambura ikibanza, wo nambura amafaranga, ariko icyo ndico. Habe niyo wangubita ukanica n'umurambo wanje waba umuntu. Niyo wananga ukantu kuturakabwa sinahitamo ka nta matwi yashinga nta murizo waza nabandi nti twahura ngo bavuge ngo gusyu byagushiramo wandutse bavuga ko bahuye n'umuntu semanatire uje ubu mukristo bagutuke uvuga uti ndaco mukoze. Gusenga c'est l'unique occasion izi twegereza Imana tudatinya. Haleluya. Tudatinya. Kwiyiriza Imana ishaka nuko tuva mu bandi, tukava kuvuga abandi, tukava mu ngoyi z'abandi, tukava mu bakozi bo mu ngo, tukava mu bakozi bo muri biro. Ubundi umunsi wiyirije habe n'abakozi bo muri biro niyo utabibabwiye bo kabonye surire yawe bakabona n'ikijigo cawe ukavuga neza uwo munsi. Yesaya aravuga ngo kandi ngo tukinigira abashonje disi ngo pla wari kuba wari saa 6 hari umushonje ngo tukayimuha nawe akamenya ayo makuru ko hari abasenze. Imana ishimwe cyane. Iyo ibintu bisa neza. Nasomye inkuru y'umuntu wavuze ukuntu Yesu ngo amaze kuzuka, dore ko yari amaze yapfuye ari umuntu azuka ari Imana. Yapfuye ari umuntu ariko azukana ku isansa y'ubumana. Ngo bakavuga batarabonetse Muhanga. Bati mufate murebe ribu y'Imuhanga niba ariko twayita ndagenekereje ariko siko yitwaga. Ribu yaje kwiruka Imuhanga gufata umuntu bati ni we bavuze bahuye, batabandi bavuze ko bahuye ibyumba mu masegonde, nta modoka nta ndege. Ngo bagerageza gusohora udufaranga batanga ruswa abafarisayo nabandi kugira ngo basisibikanye. Ngo barayatanga uwo bavuze bakamupfunda batuvuge ko bakubesheye birangire. Ubwo bagize gutya ngo bageze aho umuyobozi aravuga atari ku budget yigeze iteganywa none uhayiboneka nko murabyo turabona ayo mafaranga turageza. Ariko ngo barya bayahawe uwo mugabo yavuze akantu nkunda ngo bamererwa neza barira mu rupfu rwa Yesu. Umuntu ngo akaja guhaha akanyama karagurwa utwenda turaza erego Yesu yapfuye abantu barambara baranarya babisobanukiwe neza. Uwari ufite ideni ngo akishura umucuruza atese none kuzanye ukwezi kutarangiye aya mafaranga yakuye ati vuga ryanyu dore ati bavuze ngo duceceke ati Yesu yazutse. Undateke ati yazutse bambaye amafaranga nawe ngo akagenda yagira kandi atora bata amafaranga none ati si yayandi baye batanga kubabonye Yesu bati bamubona bati yazutse. Ahubwo ayo mafaranga ngo yakoze publicité yo kuvuga ko yazutse kuruta kubuza ko yazutse. Reka twoye kubigira birebire cyane ariko tubabwire ngo mu bituri imbere mu bidutera confusion mu byo abashumba badashoboye mu byo abahanuzi batazakubwira mu byo uzasoma muri Bibiliya ntiwumve mu mvuge urwego rwa nyuma rw'amasengesho n'amasengesho yo kwigiriza ukiherera Imana yawe kandi kikubwiyaho zugiha agaciro. Tunakenere ngo ariko ngo ndakigahangwa uko nabandi bazumvise ntibabwiwe ntimwabwiranywe nabo niwe wabibwiwe. Ibyo Yesu aje aduhamiriza sinzi gituma twemera iby'abantu
ariko muzi no muri ubu buzima urukiko rw'inyamirambo rugasoma bakavuga ngo urubanza rwa Gatera tumugize umwere. C'est un exemple. Suko baje basoma ababifitiye uburenganzira. Ugahora n'umugabo uri gucuruza amandaza hano ibisheke ati no Gatera ntazava muri gereza. Uko iryo jambo rifite ireme. Iryo jambo ryogora umuryango wa Gatera ngo umuntu ucuruza ibisheke yavuze ngo ntazofungurwa. Urukiko rwasomye Imana ikadusomera ikavuga ngo narabirangije byararangiye ndabakunda ndabafite ku mutima ntakizabankuraho wamara ngo ariko ngo hari umukobwa umwe ngo wambwiye ngo Imana ntinkunda. Uwo mukobwa azararana n'Imana yabimubwiriye hehe? Please, ibibazo bikomeye mu isezerano rya kera no muri shya byakemuwe n'abagabo basenze. Byakemuwe n'abagabo basenze. Byakemuwe n'abagore basenze. Muza makuru y'aba Esteri ngo barigiriza iminsi 3. Tumuzi kuntu dosiye yahindutse. Hamani ngo igiti yagishinze ye. Ariko umwami nawe ngo aje kureba ngo agiye kumugororera kubera birya yari yaramukoreye muzi muri Bibiliya. Ngo aramureba abona Mordecai yari umuzamu. Nivo yiwe ntiyashoboraga kumva ibintu byo muri presidence. Buryo umuntu azasaba bingana nuko ubushobozi bwe bumeze bw'ibitekerezo. Aturiya ni muhamagara gusaba umuzamu. Wenda arasaba itoroshi ko arara hanze. Wenda arasaba igikoti cy'imbeho. Wenda arasaba ndembo nini kubita abajura. Ati ngwire gushaka umuntu uzi capacity y'ubushobozi bwanje. Ngo afata Hamani nawe nyine ngo asaba nk'uwisabira. Ngo avuga ibikwiriye gukorwa byose. Ngo hakaboneka umuntu umuheka ariko akandagakunda. Umwanditsi umwe yaravuze ngo umwami nawe yongeraho ngo kandi dushaka umugabo ufite ubudahangarwa. Ngo uwo polisi tohagarika. Undi ati nako. Ati n'umuntu w'icubahiro cyagira umuhagarika. Ngo aramubwira ngo uwo mugabo tohagarikwa na polisi kandi uzi kuvuduka ufite perimi bikwiye ngo ni wewe. Undi ati utwarwa wakabandi atakaba Mordecai. Ngo atekereje muri Sena Mordecai harya nuwe mu basenateri tugira Mordecai mu badepite wagashakira mu nzego naho mu gitabo ca mwijura ari mu nzego ni mu nzego. Katamba karaza kamurenza amaguru ngira ngo kariko kamupfunda n'amafi aragatwara ngo agenda avuga uko muzi. Sorry. Amasengesho ndashoshe n'imbaraga ziruta izindi kandi soza timukaze mureba ubukristo muri ritorero ryanyu ngo wikompare naba. Muzi ko ubuzima bwacu Imana iburebera au niveau international mwisi yose kuko nureba kuraba tuja twihagararaho kandi kenshi ukareba bibigorye ngo nanje naka ntandusha ukareba nyine uryo wananiranye. Imana iza dukoresha n'imacitikiza iturebera hamwe na ba Daniel n'abantu bose saba hano gusa kuko iyo ugiye aha ejo hundi nasomaga akantu nyine abantu kuntu twihagararaho bavuga umwana wabaye umuswa ku ishuri ngo akabuwanyuma ibigo byose akabuwanyuma abana babijana akabuwanyuma biramenyekana bukeye ngo azana bilete yabaye wa 7 ngo abantu batevzacitse bati kuraje sha uri umugabo tubwire ubaye wa 7 gute ngo arababwira ati ndagihambaye nakoze ati nuko nagiye ku ishuri ryigaho abana 7 atariko ndagihambaye ati gusa ubu nagiye ku ishuri ryigaho abana 7 urumva n'ubundi wa mwanya wiwe niwo yagumanye. Hari gihe rero natwe bimera nk'uko ukazureba abantu b'intege nke ngo ndaririmba ngo ariko muri korari ngo ndarusha naka kwitabira. Oya zufata abagabo wikompare ku bagabo bakuru uvuga uti Daniel nzahagarana na Daniel pagarana na Abraham mu kwizera pagarana na Yobu wageragejwe pagarana na Ana wari warabuze umwana pagarana na Esiteri ushaka abantu muzahagararana.
reka mbabwire ngo Imana ya ba Daniyeli iracyariho, ahubwo yabuze ba Daniyeli ba none. Imana ya ba Esiteri iracyari ya yindi yabuze ba Esiteri baja mu cumba. Imana ya ba Yona iracyahari, yabuze ba Yona bahaguruka. Kandi Imana ifite offer akomeye yakureba n'agasertifika kawe n'ubwenge bwawe n'ubwitange bwawe no kwizera kwawe n'ubwoba bwawe, ikabona nti bihagararamo. Nimureke tuzamuke, offer zirahari kandi Imana iragushaka. Imana ibampera umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nimunemerere dusenge kandi duhagaze. Nimunemerere dusenge. Hallelujah. Ndashaka ngo muri aya masengesho twoye kwinenga 1, twoye kwigaya 2, twoye kwifobza 3, twoye kureba badufobza kuko abo ntitugira aho duhuriye. Tumaze kumva ko Imana itwemera, tumaze kumva ko Imana idukunda, tumaze kumva ko Imana itubona, tidukeneye intermediaire. Nimureke tugira ico turema mu bugingo bwacu. Imana ishimwe. Umwuka w'Imana agira icyarema muri nje, nawe watura icyarema muri wewe. Ntunature, wiyature. Umwuka agira icyarema. Aho wumva ufite deficit, aho wumva ufite igihanga, aho wumva hari igicumbagira, icyo tuyizanira icyiza, uyizanira igicumbagira. Kuko Yesu bamuzaniraga bacumbagira, bakamuzanira impumyi, ntibamuzaniraga babona. Tuzana ikimuga cyo muri twe. Kandi numara wizere, Yesu yaravuze ngo uko wizeye bizakubera uko. Mana ishobora byose, Mana isumba byose, Mana se umwami wacu Yesu, Mana vyiringiro by'ubugingo bwacu. Turarema gukura mu bantu bawe, turarema gukura mu mitima yacu, turarema gukura tugakenerwa mu bikomeye, turarema gukura tukava mu by'abana, turarema gukura tukava mu byambere bya Kristo, turarema kwizera imbaraga zawe, turarema kwizera amaraso yawe, turarema kwizera ijambo ryawe. Aba bamama bumve wowe ubabwiye, aba bapapa bumve ko ari wowe ubibabwiye, aba basore bumve ijwi ryawe. Ngwino ugire neza ubugingo bwacu Mana, ngwino urebe kukwiyiriza, ntibizatubera igihombo, tikube gutakaza umwanya, tikube kwangiza umubiri, ahubwo bihabwa agaciro. Bimere nk'ibya Yehoshafati, abanzi bazasubiranemo. Bimere nk'ibya Yehoshafati, tuzanyaga iminyago. Bimere nk'ibya Yehoshafati, bimere nk'ibya ba Esiteri, bimere nk'ibya ba Ana, bimere nk'ibya bera bose. Turakwiringiye Mana, kuba imbere yawe siyo mchezo, kuba imbere yawe si ugukora ubusa, kuba imbere yawe si ugupfapfana, kuba imbere yawe si ukunanirwa. Twiringiye ukuboko kwawe, twizeye imbaraga zawe, kudukura mu ntambwe imwe ukatugeza mu yindi, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.